Kine ke go merota re thabile haholo bane re na le khutheo ya rona e mekgahlelo e meraro e ka ba khutheo ena e teng e leng khutheo ya selemo e tlwaelehileng re boetse hape re na le khutheo ya bohlokwa-hlokwa e re taba le yona hosane moo re tla be re etsa thapedi rona re le smart hore re kopa hore re fuwe monyetla wa hore re be mokgatlo o ngodisitsweng matjhabeng kapo ntho e re reng ka neo re reng ke climate change. Ntho ena bomme bontate ka potala e tla re kgale re qadile re le smart ke akgola re na le dilemo tse 2 isa 3 re sebetsa mme re tlo tla kopa beng ba rona NGO le setjhaba hore ba re fe tumello ya hore re sebetse ka bophara. Ona re smart ka bana re e bene ntse re tlo mo re ka etsang ba re ka tla nka bana le se jale smart e la ka tsa wa netsa mosebetsi ona wang kapa morero ona wang wa ditofu ho batho bohle smart ha ila ntse bona ba ine ntse e sebeletsa dibaka tse itseng tsa Kashasnet le tse itseng tsa Putin le tse itseng tsa Mahalshu jalo bona ba ntse re batlang ha re tshwere mmoka ona re batla tumello ya ho smart e kwa le ditofu tsa Kashasnet ke na ka ofela e le go lo tshwere go setlaba se kwa karate sa bona se go tla ka sebetsa ka sona ke mofuta ona stofu o tsang se ithi stofu sa se le se tsamaile stofu ele dipitsa tse elo ga le dipitsa tsena tse benyang tse pedi le ena e motho nene le ke rata ho pape le sephedi sena sa motho o sona ntho ngwe le ngwe ke se tofu sena se sebedisa batsi fela o phe o mme e senye e metsi ka go tlarika e sebedisa batsi fela e o mme o phe gold standard ke mokgatlo wa matjhaba o sebetsanang le phokotso ya sedaka ba sepakapaka ka tsela ke dinaga tsana tse lesingwa ha di sa kgona go fokotsa sedaka ba sepakapaka gobane ha ke etsa mohlala ha ke re ke batho ba nang le bodifela boe mme ntho tse ndule di shela tsatsi le le leng o di etsewa go ba phedisa se ntho ba ka emisa ke bophelo wa bona nako ya la go ba le he ya walla o tlo ba ba tsumo se motshara mantsibu mme ha ba le ka ngata ha o sebedisa stofu se o nka go duphe go tla dilo gona go la o le tseta walla ha o tla ha bo ba tsinka go na go la o le sebedisa walla o tla etsa ba o tla buka o go etsa motswana le tse di society o tswe ke mekgatlo ha bo mpate shebeng le tse ntho tse tsala bophelo bo etswa o tswele pele smart bo mmele bontate yentse mo ka ona ka potabena eba e kopang hore ke o ngodisela gold standard le mokgatlo ne ditseng kwa masaka o sebetsanang le phokotso ya sedaka la sepakapaka hore e tla fumana mokgwa tshetso wa ya ditjhelete e le hore tle re tsewa re kgona ho reka ditofu re tsewa di a tse setjhaba ke re e beletsa wa la di sebedisa bo mmele bona le pheka tsona go sela mantsibuwa gold standard e le mokgatlo wa matjhaba se di bontshitse hore o tla fana ka tumello le certificate ha fela morero e le wa o theola sekgaka
ka dikgase tse silafatsang sepakapaka mme mokgatlo ona o tsheheditswe ke dinaga tse 80 tse ikemetseng o tsheheditswe mona re ngodisa le project ya le mokgatlo wa Gold Standard e leng ona o kereng kwano o tshetsa merero ya e theolang sekgahla se sa sepakapaka ha se re fetile ho ngodisa le Gold Standard e hlakile tla etsa e tla re fa tshetso ya ditjhelete ya kere o ka ra dumela ha e tswelang pele ebe mo rona re reka dijo re di isa metseng re di aletsa metsenyana ke ka sokanye ba dijo ka morao isa dijo fa ke re lo di sebedisa semati e sala morao dijo gore na ehlile la di sebedisa ka nako la ehlile di etsa taba tsa ntse re tsentse tshola taba se khaka sa mosi a ke re semati le metse mo la sa dijo morao ha semati se ile mo ba ba mesingwa ba tsisa motho wa bona a tlo shaba tsa mama o ngaka ha ba nna ba dira ka ga nna ga sto se bona o sebedisa ba tsona o futla bona o tso wa sebedisa ha ba fitla ka ntse ba tla bona o sena sona se sebetsa ba tla ga tsa tla morao ha ba bona gore taba tsena di nepetse sebedisa ntho go hantle o mmele pheka tsona re tlo wa tsana mosi ke bona ba wa tlo ga fa tumelo wa go monyaka wa go bjale re sebetsa na le taba ena ya phetho ya rodimo sepheo sa phutho yena o re bo mmele bontate re tlo gogwanyang maikutlo ka kopanye mmogo maikutlo a lona le setšhaba se sebetswang ke smart le a gogwanya ka tiro ka bonnete e seng ka boswasi goba tabena phetho ya rodimo ke re tlile teng e ramang ka ofela smart se ntse le ka ga tshebetso ya ditofo pele re etsa tabena ditofo re ile ga kgetha malapa 250 makgolo a mabedi a masome a mahlano ntho e ke batlang go e netefatsa ko fela go fitlhela ga jwale re na le ditofo tse 123 tse sentse di sebediswa malapeng go pheya go sena motshegela mantsibuo tse 89 tsa tsona ke tsa sedifeiti le mofuta wa anolenyang tse kgolo tsona di fedile e le tse hlano tsa stove tech tse 29 ke tsa moetso wa Philips jwale ka nnete bo mmele bontate go latela dipalopalo tse tsa go go hlakile ka nnete gore batho ba thabela setofo sa sedifeiti se se kae ke a go aleka dipotsa bona e le re sa ditofo metseng kgala ka ga etsang kapo merentseng pele re isa ditofo metseng khela ga ya metseng ga lo fuputsa rona tshebediso ya matsi e jwane ha kae ka lelapa le lelapa ka mokgwa o ne re botsa dipotso ka ona di sa se re fumane ditaba tseo ya ba ke mona ha mo re futang re ka re kgetha batho ba no ka fudua ge ba etsa bang re ba itsetsa ditofo go ba di sebedise rona re ka taba ka ditofo re le smart ge etsa bang re di tlisa setšhabeng akere ge re kopa go letso ge etsa go letso di di sebedise a ke re bommele go tate a ke re ditofo di direkile go smart yona di rekile go sola light smart yona ka taba ka ditofo sola light o di tlisa go rona re le setšhaba go letse bang e le go mosebetsi o etswa ke mang ke rona ha re tloa bona smart ke le smart e kopana le sola light a ke re le mo rekisetso ya ditofo tsana ha e tloa e se theoa ya kae bread for the world batho bana ke mokgatlo wa go etsa gore re tsebang o re fang ditšhelete o re tshetsang ka ditšhelete gore re tsebang re kgone go etsa go reka ditofo mano sola light re tsebang re be re di se setšhabeng gore di etsebang di sebedise ha e tloa mona smart ke ena e betse e kopana le atmosphere gape mokgatlo ona go tlo tla go thusa go re tsebang ge ngodise go Gold Standard e le mona mo ntse re re kopa tumelo ya go ngodise le go re tsebang re tse go theolang sekgahla se mona rona re le smart ke nako tse re ipeetseng tsona gona eng re tla etsaneng re etseteneneng gona bale
consultation a tere ke April e lo da tsena tsa bona ka di tsa ho fihlela May 2015 ha re tloa mo re tlo ka re ngola ka go tlo ka ditaba tsena ka bona tse tsa mo ka ono go tshwere ka je ka tsena go tlo di tsa ka May go fihlela ka June ha re tloa mo ke mane mo re go tsena le taba tsena boithuto ba taba tsena mme ke tswa ka June fihlela July ha ka morao mo ke mane mo re bua le break for the world mo tlo mo tele tsa gore ba se tseba le re ka la fanta ba tswa pele ka mo sebetsi fela ke le mo setla ka 2016 go tswa January le be se re mo disitlo nna di bua go mo le bonta ha sa re mo disitlo re tlo ka go bua tšhelete ya go retsewa re tla re tsheetswa re ga tsheetswa go retsewa re reke ditofu e be re tsewa re tlo di anetsa mo mme taba tse di tla etsahala ka April 2016 le mo se tlang nakong ena ntse re reka ditofu re be re sa dula fela ke ka re se ntse go puo mona ditofu e tlile diteng ka batho ga bona jere go na le metsi a re sa tsebeng ditofu go a isho ka di bona re tla be se re shakela metseng yo ge lo bontsha batho ba bona ditofu di etsa di sebetsa jwang di pheha jwang go etsa ba ka tsona makgalana tsona mme taba tseo re tlo tla re etsa fela go ka di re tlo di tla pele re reka ditofu re bile re di fetisa Vale mona he ha re ka go etsa lo ga ditofu ke mana mo re di sa metseng le pheha ka tsona sentse ke ya di sala mo gago jalo April go ya kwana go ya o ile re thola sekgaka sa bosi Intatin matere thamai na ke tlotla ke le bontsha gore na ditofu tsena stove sena sa safe 80 na se sebediswa jwalo ka ha mme a se a boletse gore ke nna ya ditehang kwano mme di tla di dibisi tshebediso ya setofo sena sa safe 80 bomme le bontate ha se tshebediso e thata ke tshebediso e bonolo hobane itshebedisetsa fela patsi e nyanyana ka go fetisisang a ke le bona la ya lona e kwa go etsa di bona a go bona na e sebedisa patsi e kae fela e pheha dijo tsa hao ka mola ka lapeng papa moroho dijelelo tseo lelapa la hao le kgonang go di sebedise sona se tlotshana sena se se kae e seng se bota sa jwale tshebediso ya stove sena sa safe 80 ha o se sebedisa o qala pele ka ho etsa jwang ka hore ebe o nka patsi ya hao o e kenya ka kae ka mona setofo sena ka mona ka hare sena le sefe kena mme o besa hodima sefe ena ka mona molora ha o besa ka mona wa thewa o tla ka mona ha o dule ka mona le batama lona la mollo o la ha o se o besitse ka mona le tla kae hona le ntho ke rata mo hlokomedisa yona bo me bonta la bona ntho tse patsi ena ya hao ha o so ntso o besa ka mola ha ke re ele sentse tuka o so ntso kenya le mo libro la hao le tla le kae le mo go bona go na molwano wa hao o ntso o etsa jwang o ntso o tuka o patsi ena ha o ntse hotela ke masoba a o kenyang patsi bona jwale wena le ifola ha o le tla le kae le mo jwale hona le kotsi
yeo ke kopang gore hlokomedisele gona mohela bo ga ke go le ya go bona mohele ona o dula o le ka mona ka dinako tsohle o se be wa tla ka mona gobaneng lebatama lena ga le tlhamo di tlo tla le tshesane ga ba gae ene o tla fitlha o tshwara mona ene o tswa kotsi o tla le mala taba ya pele ehlile ke go lema difate ke go bana difate ka magase ya tsone di monya moya o ne o bitswang carbon dioxide ka tsona ante di ka fana ka oxygen eo re e hlokang e le go di sefa moya kgaogata e tloela ka mo e leng ka teng metsi a itsamaela jele go temaka tshwanne teng e be re ba le metsi ha tlhole e khutlela maemong metsi lona tla tseba gore a ngatafale re a dumellana go lengwe difate magase yana ga ntse a wela fatshe mo a tseba gore a etsewang a maatlafatse mobuo jale ga re sa di sage difate tse ga ke re jale magase a batla dula tsa le jalo mme a tla tseba go monyela fatshe mo manyolo a be teng ke baka lang la magase yana jale gona re fitlha re senya ka boetsa ka gore re sage difate mme a se re sa di sage mobuo wa gona ka nnete ke nagana go tlo tla ntlafala gale ka bona gore na ha se re ba bontsha stokfele lo ba ke tsofaletse ke le tje lo ba ke itseba je ha ke mokudi ke mpa ke feletswe ke matla jale ke se ke batla ba di for la bana ba eso ha re bileng ka tsebo sena ke be re tsebeng hore ha ke ntse ke phele ka stokfele le ha ile bana ba ngwana ka ha se ke shita ba tla sala le fa lena se tlo tla ba ba lo mo botle goba ha ba matswai a tsara a ntse a le jwalo dijong moo a nnete batho ba tla fumana se nepahalang ha e qeta le bana se tlo tla sireletsa maphelo a bona ga bona hema mesiane makatsana ba tla thabela bophelo bona ga mmogo le batswadi a re sa tla matla tleliniki ngakeng kore tsa bophelo e tlo ba ntle re tle re ekeditse magase ya mangata a e reng ga go tlhokela mane fase mobu a bele a fetwe mobu ga bonolo ebile taba ena pabalo ya mobu di ofisela di ka etsang ga fela re ka ra tshepagola go di sebedisa letsa le batho ba boemo ba marena gore ke bona ba ka netsang ditsebo tabeng yona ena ya ditofo tsena ka ha jwale ditofo tsena di na le bohlokwa gae ba go fokotsa ntho ena e thatafaditseng lefatshe lena ka pollution moya ona wa senya sepakapaka ke kopa bo ntate le bomme ke le fe dikatleho tsa smart go tloha 2005 ho fihlela 20 re theile mekgatlo ya ntlafatso ya leruo la diphoofolo le mekgatlo ya batjha metseng mane re thusitse dihwai tse neng di bonala di na le tlhoko ka taba tsa diramo go a lata diramo tse jalo mane South Africa ga tshwara ka katlego mekete ya dipontsho mme re boetse re sebetsa ka kopanelo le lekala la temo le mekgatlo e kang
mokgatlo wa Sedimola, Sesotho Media and Development le toka Lekgotla. Ka lebitso ke Rasitipinya ka le ke tlalela cluster D. Smart re rile o sia mothamo wa metsi ka ditanka sekolong se phahameng sa Patong le sekolong se phahameng sa Mathomo sa Patong pele a fetela Smart kwa. Lethopo le neng le lata metsi hara porota wa isa motseng wa Thotaneng le motseng o le ho lona le ile la fetisetswa motseng wa Makgwaele a o bonahala go mothamo wa metsi ao wa fokola sebakeng sa motse wa Thotaneng motse ona o tlase mona o mogolo wa ho. Dikolo di ntse di mona monwana ka pokello ya dibuka e smart ha hore bana ba bala dingodilweng tse ngata tse fapaneng. Mokgatlo wa dihwai tsa dimmufu tsa mbu ya Farelane wa Patong Builders Association o ntse o phela ka thuso ya Smart. Dihwai tsa mbu ya Farelane di rekisitse diramo tse 12. Kotulo ya difate tse ileng tsa lengwa ka tataiso ya Smart di kotulong motseng wa Mathola, mme pati ya rekiswa ka hona ba leqemeng la dibeso ba ka ya reka motseng moo. Ke a leboha bomme le bontate. Nna lebitso la ka ke Mantlebeleng Thaba, cluster E Smart nakong ena e re leng mona ka yona go tloang ga na le re kopana e ile ba re thusa ka gore batjha ba Hasquat e be ba katile mangope e be ba sireletsa kgoleho ya mobu masimong mane. Hape Smart ya re thusa ka gore sekolong sa rona sa Mathomo e be e isitse dibuka hona teng go akofisa thuto mono. Smart ya re thusa hape ka gore e be e re file ditofo motseng wa Diphafeng Aufilasi Ithitring Khocha motseng motjha. E be hona motseng motjha moo Smart e re thusitse ka gore e be e file batjha ba rona dikgoho tse 150. Ke a leboha.